Hello guys, mumeze tumeze neza natwe aho duherereye tumeze neza, tunashima Imana kubona twabyutse neza. Dore turi mu gitondo kare cyane, n'ijwi riracameze nabi, so mpaye mwiriwe aho bwije, mpaye mwaramutse aho bukeye. Mwese ndabaramukije cyane inshuti za Empower TV, muri abantu beza. Abafite ibibazo tubaha pole, turi mu isi. Hanyuma ngiye gufata umwanya wo kubashimira, muri abantu beza cyane cyane, ubwitange bwinshi, umutima mwiza mwinshi. Kuba ukurikirane buri muntu ikiganiro ni ibintu bitoroshe, ariko mwebwe muza mubikora. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Nta kindi mfite naho bitura no kubasabira umugisha. Hanyuma ndasaba abantu batarakora subscribe muyikore, na comment na share. Umuntu ndaresubiramo, umuntu waza bahari ukayishira status, wamara kuyihashira ntube wayikiritsemo ngo urebe, ntabwo ari byiza. Twese ibyo twobikora, ariko ntabwo ari byiza. Dukundane, dushire hamwe. Narababwiye ngo ubumwe bwanyu nizo mbaraga zanyu. Njewe impamvu mfite umwete wo gukora nuko ndi kubona munshigikiye. Hari abantu bagezemo n'ejo bakaza bambwira ati, bakamambwira ibiganiro byose twakoze byose, kandi bakamambwira hagati na hagati. Ndavuga ati kweri abantu barankurikirana, ni abafana banje. Shimira abantu banyandikira inbox, shimira abantu bakora umufuko wabo bakaduha ifana. Mwese ndabashimiye, muri abantu beza cyane. Byo ni byerekana ko dushoreranye. Byo ni byerekana ko dushoreranye. Dushimiye umubyeyi wacu uri muri Amerika, umumama mwiza witwa Amerika. Turagushimiye bivuye ku mutima. Uherutse kuturemera, uraturemera. Impano yawe yatugizeho ububasha. Aho uri Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Twebwe ubwacu ntacyo dufite twaguha, kuko Yesu yakugiriye neza. Imana yo mu ijuru iguheze umugisha. Dushimira abantu bose baza badukandira. Yeme gukanda murabibona ko ari akantu koroshe, ariko siko bose babifitemo ubutwari. Hari umuntu uzi uhari nke ntanakirikemo, ntanashire stati, ntanagira iki. Ibyo byose ni ibintu nyine ubona ko batagushigikiye. Ariko umuntu uzuha akamareba ikiganiro cyawe akakimara, edahera akanakwandikira, akanabishyira muri komante, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Nanje icyo muzifuza nshoboye gukora kuri kamera cyiza kibanezeza, nzagikora. Ndiho ku bwanyu, nzagikora niko mbabwiye. Muri abantu beza cyane, dushigikirane. Hano hari amacano menshi, hose muzamuhagera mu fyonde, muzamufyondera n'abandi batarinje, ariko muzotangiriraga kuri nje. Uzotangirire kuri njewe, sibyo? Ubu ngubu ko murabikora neza cyane cyane. Hari umunsi mwese nzogenda, harimo pasiteri umwe yigeze gufashwa, aravuga ati ikintu nshoboye ni ukubagura mbombo firimbi. Yeme yaguze mbombo firimbi z'abantu ka telefe. Numva ko ari amafaranga menshi, ni amafaranga menshi. Nawe ahari agira umutima mwiza, turamushimiye. Nuko rero tugiye kugenda ku kibazo tugiye gukora. Namba ari ikibazo, namba ari igisubizo gasinzi. Tugiye kuja mu kiganiro tugiye kubagezaho. Cheese. Ndi umuntu ndihenda, ndi umuntu mpanga uko utariko, ariko mwebwe uko mbona siko wowe ubona.
uko wopanga siko nopanga. So niyo mpamvu komantere ibereyeho. Komantere ibereyeho ibyo navuze uhabona atari ibyo utegerezwa kubivuguruza. Niko kuko none gana bazana ibintu byiza byerekeye ibintu nyine ndi gukora, byerekeye social media. Niko kuko kamana negereza kameramani mane gomugisha aho azabikora neza. Tumuna twadupostingira ku gihe kaza ruha aja mu bindi akazi nyine nakazi. Imana gomugisha. Hanyuma tugiye kubyerekeye social media niko nababwiye. Yeme kiganira muzokirebe please ndabasabye muzakirebe. Umuntu wese uzuko yakandagiye kuri social media, umuntu wese uzuko afite channel azakirebe kiramureba. Urimwo ndimwo. Twagiye rero ukuntu ibintu bipanze nuko tugiye gukora top 10 y'amacano y'aba youtubers ba hano i Bujumbura. Ariko gasembuza ngo aba youtubers bose ngiye kuvuga bonzi hano i Bujumbura. Nibyo ngiye kuvuga. Ngiye kuvuga ku macano ahagaze neza hano i Bujumbura. Aho ndenganya mu ngarure. Murumva aho ndenganya mu ngarure. Tugiye rero top 10 y'amacano turavuga iya mbere, ntago dohera kuri top 10. Turahera ku ya mbere tugeze ku 10. Nako bimeze. Tugiye kuri chano ya mbere. Iyo chano irazwi. Ndabihamya neza ukwizwi. Iyo chano ihagaze neza. Iyo chano igeze mu subscribe beza bashimishije. Ariko ntiragera aho yifuza mu byumve. Ntiragera aho yifuza. Iracakeneye abantu bakora subscribe, abantu badukurikirana cyane. Iyo chano nta yindi ni chano yitwa Empower TV. Empower TV ni chano ihagaze neza. Kandi ni chano y'abantu itwika. Iriho n'abantu batwika. Nkubwire so nabajereza. Iriho n'abantu biyemera batwika nyine. Kure kuzutwika hagasha hose hagasha. Kuri wewe hagasha no kuri chano hagasha. Nuko tugiye kuri namba ya 2. Iyo chano nayo ihagaze neza. Kuba subscribe ngira ntidoga. Ebana nari mu rugero rwiza, ariko nawe ntaragera aho yifuza. Mukomeze mumukandire, mumushigikire. Iyo chano yitwa Iwacu online. Muhishigikire nayo. Tugiye kuri chano ya 3. Iya chano ya 3 rero. Yewe. Ndayikunda. Kayikunda n'ibyaye byose. Kayikunda n'abayikoraho bose. Nyirayo ni umuntu ucishije make, witonda, uvuga neza, uganira neza. Ugeze muri studio yiwe ntiwidoga, ntabwo widoga kabisa. Ihagaze neza nayo kino gihe, kandi yifuza subscribe zanyu, yifuza kwikurikirana. Ntabwo arageraho ashaka. Aracakeneye abantu bamushigikira. Iyo channel nta yindi yitwa TV Brave. Niko yitwa. Tugiye kuri channel ya 4. Numuriro nayo. Numuriro.
burya ntukavuge ngo urihagije oya nubwo wogera mu ba subscribe 1000 uracakeneye n'abandi ba subscribe abantu mukomeze mukore subscribe abantu mukomeze mukore subscribe niko kwiza kugira twese tutezanye imbere dusaidiane yande baravuza musaidizi yupo musaidizi tusaidiane ndo vizuri iyo channel nta yindi ni Agashami Kera TV uhagaze neza papa uhagaze neza cyane uhagaze neza cyane Imana yo mwijuru iguhe umugisha tugiye kuri top 5 tugiye kuri numero 5 numero 5 rero iratwika numero 5 ntari bijyayo iratwika numero 5 iratwika ni umuhungu ufite courage ni umuhungu wabikora neza ni umuhungu ebana udafite ayandi karabikora neza pe karabikora neza uwo muhungu bamwita inde nako channel yiwe yitwa ngo ni Maisha TV Imana yamwijuru guhumugisha kurabikora neza kumwete wawe akora ibintu byose kuri mariage umukeneye muhamagare kuri dot umukeneye muhamagare kuri anniversaire umuhamagaye muhamagare umukeneye muhamagare kuri brother shower abakobwa mu muhamagare kuri za baby shower abagore mu muhamagare ebana akoresha umwanya wiwe ikibiriti nticaze kwa kavuba umwanya we ni TikTok umuhungu wa reveraho kwijimbo abirimo neza ni Maisha TV numero 5 tugiye kuri numero 6 numero 6 rero ni nka family ni family kandi mukunda cyane babirimo neza babikora neza barakundwa ebana bavugwa neza ni abantu beza bita ku bantu ntibasuzugura abantu waba muto waba baruta barakubaha muri abantu beza Imana yamwijuru ibaho umugisha kugira nk'umugabo n'umugore babyumva kimwe bagakunda abantu bagahuriza hamwe uwo muryango wawe warahezagiye iyo channel nta yindi ni Legacy TV murayizi ikoraho Kofi na Solange ba Yesu abataramyi beza abavuga butumwa beza bashimishije ku giti canje ndabakunda ariko nuko inza numva abandi barabakunda nta muntu ndumva bavuga nabi no umugore azabwiriza abazimu bagafata ubusa Kofi yafata umukoro abihana bakihana Imana yo mwijuru ikomeze bazamure kuko si mwebwe mwizamuye ni Imana yo mwijuru yabazamuye muri abantu beza mukomereze aho ngaho mukomereze aho mugeze muhakomereze pe twagiye kuri numero 7 numero 7 ni umuhungu witahuye amenya akazi ariho abona ko bikwiriye ko zokogwa niyo mpamvu bihagazemwo neza kora bikora ufite umwete papa ufite umwete ukomereza ntagire ikintu bizaguca intege daire winje muri ibintu bya YouTubers hari abantu benshi baguca intege wagiye mu biki la gutyo na gutyo ntibikunda wewe komeza ukore ibyawe umuntu ntakundwa na bose kandi ntiyangwa na bose ntiyangwa na bose nuko bimeze none ga dushigikirane wa musore we
komerezaho. Iyo cano yitwa ngo ni Mpundu TV. Uri umwana muto, ntabwo uri mukuru kandi ntabwo uri muto. Ikigero urimo nico gukora. Tugacika intege bakubwiye gutya, tugacika intege byageze gutya, haraboza bakitambika imbere yawe, wa mwana bini bikiwagiyemo, turashaka, banza ureke, banza witonde, nakazi kurashaka iterambere ryawe, y'urugo rwawe, y'abana bawe. Abo baguca intege ntibazokubeshaho. Urabyumva? Komerezaho. Imana yamwinjira iguha umugisha. Twagiye kuri nimero 7. Kuri nimero 8 nako, sorry. Nimero 8. Nimero 8 ni umumama uhabikora neza. Karabikora neza pe. Afite n'umwete. Kandi cano yiwe niho igitangira. Afite umwete mwinshi. Urumva akeneye abantu bamukandira, akeneye abasubscribe benshi agere kuco yifuza. Ni umumama ugwa neza, witonda, uvuga make. Rero arasaba inkunga yanyu ko mwamukorera subscribe, mwamukorera commentaire, mwoshayiringa ibintu byiwe. Uwo mumama nta wundi bamwita Inkingi TV. Inkingi TV. Birimwo neza mama, tugacika intege. Niho gitangira uzahura n'ibisitaza byinshi. Muri ibi bintu bya social media hariho ibisitaza byinshi pe. Niyo mpamvu ukwiriye kugendamo gahoro. Utitaye ku kintu bavuga. Edaere ikintu cha social media uzirinde gutukana. Uzirinde no kuvuga umuntu nabi masa y'abantu. Ariko ibingibi urimo ni ibikorwa byiza pe, utagushigikira ninde. Komereza aho ngaho, iterambere ryawe uzarigeraho. Twagiye kuri nimero 9. Nimero 9 ni umumama ubirimo neza. Umumama ubirimo neza, komerezaho. Ndabizi wa twaraganire na buke. Nenda harimo ibisitaza kera yatangiye abona kandi cyane yewe niho gitangira. Eda yararige wocogora ibintu bya YouTube bazi bigenda buke. Ebana kugira ugera kuba subscribe benshi, warakomeje umutwe. Warakomeje umutwe. Kuko iyo nzira iragoye. Ni nka yanzira ija mu ijuru. Inzira ija mu ijuru niyo uzusangamo ibisitaza byinshi. Nana ngiyi muri mu maso y'abantu bose ku isi yose. Social media ni ikintu urebwa n'isi yose. Niyo mpamvu rero utegeza gukomeza umutwe mama. Komeza umutwe ukore, utegura kazoza kawe. Kejo bundi kahijya ejo k'imyaka iri imbere. Yitwa Muco TV. Ugira umwete ushishikare mu kazi kawe. Twagiye kuri nimero 10. Ni umumama utangiye cano nawe vuba. Uwo mumama afite umwete ukwiwe kose. Yemwe mumukore subscribe batarayikora. Commentaire nyinshi, mushayiringa ibiganiro bye. Mumushigikire. Ubumwe bwiwe n'imbaraga zacu. Imbaraga ziwe ni twebwe. Tutamushigikiye nta bandi bamushigikira. Suko mukore rero n'umwete wose, mushishikare kabisa. Mushishikare, mumushigikire. Uwo muntu ni Bisage TV. Mvuza abantu 10, hariho nabandi naringiye kuvuga, ariko reka mbategurira umunsi wabo nawe. Harandi macano siza komeye, ibikupi biraho ngaho. Ela abangaba niyo mbashije kuvuga, so ndabasaba manze mukore subscribe kuri Empower TV. Namara aba bose navuze, yeme mubatera inkunga, mubaha inkunga, mubashigikira, mubambare, tubambare, dukundane kabisa. Sibyo uzukunda mugenzi wawe kuko wikunda, nibyo byiza. Ibi bintu nzandeba nk'ahandi bageze mu iterambere pe, barashigikirana. Naho twebwe hari gutuma link mu rubuga bakamatangira ibi nibikwazana ibi nibiki. Edaere nakazi ntibarabitahura. Umuntu utaraje kuri social media wese ntabwo arabitahura, ntabwo twabafana. None bavandi dukorere hamwe, dukundane kabisa. Mbaye ndangirije ikiganiro canje aha, ariko partie 2 irahari. Nayiteguye sinyivuga ubu nyine, ariko partie 2 irahari.
sinabashizemo no ariko ngiye nyine gukora part 2 mwumva ibindi bigaganyare bisigaye inyuma. So ndasoje, ndabashimiye kuba mwankurikiranye, ndabashimiye umwanya wanyu mwampaye. Mana mwijuru bamugisha kuvuga mu ndebe ikiganiro cyose gishire, yewe n'ibintu bikomeye, n'ibintu bikomeye cyane. None ga ndarangije mbabwira mudukandire aya macane yose mvuze, muyadukandire, turabakeneye. Turagera aho twihagije, no turabakeneye. Mana mwijuru bamugisha. Bye bye.